Samoa, and also to our viewers tuning in on through our NUS broadcast Facebook page. Today is Monday, the 26th July 2021. It is week 3 of lectures for semester 2. And also for our morning show, we screen from Monday to Friday from 9 a.m. to 11 a.m. So important notices from our student services side. Big thank you very much. Last week was our deadline for our late enrollment for semester 2. Our applications for cross-credit, course change, and program change. And also important notice is that our next part for our Chinese community courses, registration is now open, so make sure to check on our website to read on the details because we start our 8 weeks course program next week. So registration, we have registration online, but if you need any assistance, please make sure to email studentinquiries@nus.edu.ws or visit our website on www.nus.edu.ws. That's from me. Tala fia. Mali tala le lei o nei chaya. Ua iai tatu whainga malo. Po a lava whesese inga chai. Au lea lava ua tasi moe fina ngalo chai soala upule i le vanu nofo. Ia ui a fo i le ungol whamisinonga. Ia evi ia lea tua Samoa. O jei loa leva na e tali Samoa. O lea e se aso, o lea a e tō whao chai o lea tunu. Fausia se whainga malo. O lea sto nai, mai tauina, ia, o lea so lea sa wha tātou sile fui Samoa i lungo tātou upenga te whailangi e mai si fui lungo TV ma le te omo newspaper. Ia, o lea na whono ai le kapeneta, ia, ma le whainga malo fau. Ia matai maulu o matanga luenga sesi ina ia soala upule ma fetutu na ile to fama le moe ile fa se mai o le fainga malo fo ia e tau ave o la tau tiute ia vato i mafa manu yanga al tatu por kalamel nei ia ile tai o le tatu fainga malo fo le fionga il sa fa pito ia por tamai tai pa le mia mua le tu tonu le tunu i tala fa so pito Samoa mai se fo i o le Pasifika. Ia, ma whamanu i atu tātou por kalame lo tūna i mai lau fionga, ia i ta mai tai pāle mio si o tātou watunu, ia lau fionga fia me na o ni tāwha. O le tala fia na ni tai au. Ia ta ilo ia i sesi a Samoa, o le alawa le feto so ingo vaenga nei, ia wa lewa na fia maa nawa Samoa i se maa nawa ma se ea lelei, ia ma se tilo, a wao meni o whainga malo, e sa o a o le pol kikia. Ai nao le lima te usanga ma toe sui. Ia wai uma fol pol kikia, ngi mo i ka fu ese whainga malo, lisi di maka, ai se ia lo lofa. I ma fau le tunu wa le fa ina, e o ad ka moi kikia onga, e o ka ku makua, i so se tangata. Ia, e o ka ku fia mapu se paolo. A le lau mai tau atu, ia vi ia le tua i le mau lunga se o chai o le tunu ia ai fa fitai va pito ho tapo kala meli ile fionga ya tu la epa sai lele malia na ngau o se tasi le o chai to le tunu sa ia tau ave ma chai maasa mai ia le vausa ia ma le fili ia o le tai ao ia na tapena mai ile sa o le tunu le tele ma le tele o atina le la o tatu ta oto i le manuia si o tatu tunu ia o no le teita inga le nei tamali ua i lona ia tula i mai tala fa so pito la e le nga o Samoa li karmi o le la lo langi ato ia o i longa ai le nei tamali o le tunu va tu fa ma lo por kalame lo fionga tu le ma lo le on sa ma lo le lo tuto ia po fia level ma maul fainga malanga i so i fu tau si o le tua ile soifua o le fionga le chai o le tunu leu mawai atu. E tu mau lava i lona tala fasol pito. O i o se chai longa. E le ngata i le lalolangi o le vasa Pasifika ia ai sili ai sio na tunu pele o Samoa. Ia
o la uia kala ngonga o le kala fia o le nei tai au po ai lava la o fei tanga i le nei tai au o le malola na vaenga o fea ina la ia o kako ia o ai la kako o kako o Samoa io e tasi lava tatou tangata Samoa ia o se tala na le tai au vatu i fa manianga ia mal fa tele ia i tulaga o faiga malo ia ua o vaenga tāua ia o le faafoga mai le tunu ia kako faakalikali lo la ia a o faagasolo fai vo le atunu o faiga o le faiga malo fou ia masi kalikali fo ina ia latou foi ana vatau ia i le latou foi 5 tausaga o le atau ave ia pe o le a se tulai mai i lo pe koe sau kako sfu pasenge le kausaga fou ua mai a koe lupi fa Fatalofa le kalame le nei tai au le faafoga e maise le tatou university lau fioga le lipulisili ia fioga le ai ono ia professor ale kikeroma ma le pulenga ia i le nei tai au malo le sa'i malo foi le soifua lau le nei vaenga le tai au fa malo foi le ainga faiaoga ia outou ia li ma tamai tai faiaoga ma lotou fai vale malo lo tautua a'oa'o fa'atonu ia na ia lo fanau o lo a'oga i tonu o le tatou university Yeah, and also a special good morning to our School of Medicine campus in Mototua, and also to our School of Maritime Training in Mulinu'u. What we have important for this week, what we have, just important reminders for our school fees. School fees deadline for payments is week 5, Friday for week 5. And also that would be one of our deadlines for cost drop or program withdrawal with tuition refund. O le kalena fa'aoga le university o le vai aso lona 5 e fa'agata i tatou piliaoga o le vai aso lona 4 i tatou vai aso lona 12 lona 12 o lona uiga toe 2 vai aso ia lona uiga ona fa'agata le o pili salo o le 2 vai aso lona o le vai aso lona 2 o kuso ia ona fa'agata le o piliaoga Al telefo yo so sonia le university pe fon sound ole fiong le pulisili is foi po kala mutuana e mau al fa ma avenga pe a e so tai mai ma tua awol no fa you can call us on our telephone number 20072 or email us on on studentinquiries@nus.edu.ws, or you can also contact us through our Facebook page, the NUS Facebook page, and also our NUS Broadcast Facebook page. Karameli e ai le siva ang fole o kilokilo le wilunga pe na sa no mo ai o le onga le ka kunga senga ma ngai a fu ngai vasenga ia al kong ofia kai limas fukala Sally. So lua tatou courses here le offer for the Chinese language or le Part A, Chinese for beginners, and also Part C. So for Part A, everyone will be new intake. So whoever is interested and would like to take on the course, you are welcome to. But for our Part C, yai le tatou vasenga le sa amata mai le Part 1 o le tatou Chinese community course. Le lawo mai elato Part B, a le lato e whawau bela for Part C. Registration fee is only 50 tala for 8 weeks. We start on August the 2nd until the 24th of September. So if you're Scala, you can go onto our website. We have our information there. So just make sure to click on it to read all the details before you register. But if you'd like to come in and visit the NUS Le Papaingalangala campus, please feel free to come in to see the Student Administration Office. We open from Monday to Friday from 8 a.m. to 4:30 p.m. Oe lesi le sa fa ulo tu spasi mau lunga ile ngana fa saina. Lalo le tolvas talwai. Yep. Ai la ofisile ku ia o le nga o tami tia un fa u mal ngana saina. Okay. Ale fu to fa sala lau sia tatu wa no nei matala le va no mo le tunu ya o pe ngana saina. O le aso fa mo e le fai tau mo le tunu. O le aso fa mo ko anga ya on ngana saina. O le ale fa mo le ia. E te tau malanga I sai ngai fa la wikele le mamla mai la onga ia po lo e nau ina ia veo estanga ta fa li liu ile ngana sai na ile ngana fa pe tania mal ngana fa sa mo ni sa mo ia ola se va ngo tu mata ia wa onga ni ka wo ia fa fonga mai le tu well look I le mako team le student services so pretty much o mako clientele o mau tatou students. Yeah, as well as matato matua. Yeah, right. So in case
waloa mai tau atu to te foi ia ni tata mai sainga lo ingi Samoa. So in case I ingi tato whanau sainga lo fio mai awa o pe a onga mai Nele University, at least lo ia sesi in mato team. E mawhai ona mālamalama i le ngangana. Ia e mawhai foi ona communicate foi ai a lato tato processes, ia ma tato services. Ia o le intentionanga i le learninga le Chinese language. Wow, ia sut. O le la e se foi la uia fali ngol ne okay no. O lo te tau au ia. O se o le fa mo o e o le pe le fa mo lu mana i changa i cha o ngai singa wai le chai lo so i fo le tala vo a malai ti. I fa mo so ni o fa longa mo lunga fo i sing. Ya le mana ia sa fo sa mo. Ia wal tamai chai ne o karameli. Ia o le finga luenga i le vale ma tamai chao. Ai ke o se mai se kamiki singa sa ua. Ale la lava ia le to mai o le tamai chai o karameli. E fa ali liu mai ai le ngana singa. Ia ka ko o onga ma tatu fa mtalanga ia ma nga uma mon mamla ma na ia chele sa le ale ala sa wa ai le tau sila li ka meli tanga tale sa wa onga ile au nga le ngana senga i Samoa ia tal no la chele ho ile e mo faina mo senga lu nga i Samoa le nganga senga pe yeah so late you know barely just translation barely English to Samoan language. You can work as a translator, an interpreter, yeah, and also you can be a teacher for the language. O tato whaia o ngā taimi nei o loo iei I le tato wasenga lea whaasainga. They're both Samoans and they are teaching the language. Not only that, you can work for the tourism authority, so you can cater for our Chinese tourists. You can also assist in any negotiations regarding government work. So if I pay a partnership with China, we can also have our locals, you know, at least we have that trust that our locals will make sure that we translate tato conversations here, my correspondence, my tato paanga ya mai sainga. Yeah, and not only that, it's just the interest. Why, like mingi, o ke le foi ia tato atati whanga whaasainga ia e whawhaingo fia foi ke i o sis keimi o subtitles o Samoa mai o le sua ka fia la le mo maka ia ka sainga ri on e se foi le mana i o le fina ngalo karmeli ni cha mo la fa mo sa mo ka o ia sa o le au ke ia mo le ngal pu mo ma fo fa o le au ke ka o po la me o le nga sainga ai le ke ai la le tele o vai ngai me fai ona mo I lo nga lu nga sa mo pe fai te sa o le vai nga cha o le ngana ni o le kau mo fi mal pu o le chai mea o ngai ai mo ku spas ia la le tele o mo me fai ngai fai a o nga mo I nei pe ai au lu nga tapu la al fai a o nga pe fia ia levo ia la o ngai me fai na fai a o ia sa o fu ia il tamai chai nei o ka me ia ke le ku di si sai ngai o mai ai le ka ku translate vai la e whenga luenga li ku di si o lau o ea maka ka leo le whali liu. E te alu whali liu, ia mawhai matua kai ti saina pe au mai. Maua le tupe. Ia leo le kuspasi lea I o kulka ko inveske. Ia o nisi vaenga o kampangia sainga leo ke le mai tātou I vaenga constructions mo meo projects at te telen malo. Ia alo foi mo mea me sa ele government ia ngai kako translate te se o whali liu. Ia mai whenga luenga I o so upu I ko kongo le o ngai kampangi ngai male ku e tele yo avano Samoa a fai o le ki le o mangingo ke le mele ma ke fa so ko male sunga karmen o le la makala o sa we le skala ngale limas fukala ma wala ku spasi kongo le fio ve so van va yes anga lova singa within a week ia vai wala ku spasi mo ila ngalo ia le lau ma talo no atu nei tai au ia le fu mai lona fina ngalo o ia mal fa mo lana ngalo ngai fia mo yon kus pase ngai sa le ia ta ul nei vai nga le ma fa so atu lau fa fonga sa mo ia uma yeso la ngona ia mai sa u te enroll ia mai sa ele se o le o a criteria ia le lau ingirisi
Ole ale vai ngai na ia. Okay. For Perfil lolo ha exaua. criteria for our CCL 001 Chinese for Beginners Part A is open for everyone. As long as you're able to read, listen, and write, that is all we need. There is no age limitations, so you're welcome to come. But for the CCL 005 or Chinese for Beginners Part C, you must complete CCL 02 or Chinese for Beginners Part B in order to be registered. So 50 tala just for 8 weeks, 2 classes per week. I hope you submit a application. Silsila foi lungo tato por kalamer tulino ile fiafi o fua se pa ia les fraile o lo fa sala lau to ile tulai fitu le fiafi ia le awivi a to le onga le ia o lo fa sala lau to lungo tato por kalame amacha na ile fiafi ia fa ile sa silsila mo ia ile sa o ile so to na i walen ko la kulestona Okay. ia le na misia o ile fraile ia lang la kulestona i mala sa man nafi la ko el wak foi ngangi lungo ka ko por kalame le o tulino sila mai ai le atoanga o lau o vaenga ia o tamai tai fo ia karmelo ia le so tai mai ai le tunu ia mau tou lo fina ngalo e fia onga le onga ia mol manino ato so kipil credit le kilfongia so onga limo sukala e wa ka sukala u credit vai ia so akoa so ngafua so lua so lungo so professor e limo sukala ia va limo sukala ngai le fa ele valvo ia so moluku spasi ke alo e ke fa li upu kaile I kai lo official o ku disi mai fa ia onga I ka ku pe a fa ile leina fa nga so wai ani karmi e ia tapula mo lunga yo oile onga ma sa ole e ke le fo se yeah so o fia onga sa o ia so le fa se ngani ia ai ona I vai nga na mo le fa fonga le tunu I tu langa fo yo le nei tai ao o le tatu a onga I nei mai si fo I tatu ala po isia tatu laua o lo tele na fa au penga I nei vaenga nei o me fainga luenga moa o nga nei li ma tamai tai faiao okay ai pe la vaenga o sound system o ka ko teacher projectors o computers o tatu projector screen ia o ngai vaenga o mai o lo ilalo le o nanga le tatu TV pol vaenga le multimedia le tatu TV ai e mol si le fia foi tatu ia fa pito isa fam talango le au finga luenga au tele o nei masini foi e ki ia matoi tape fa ola matoi tape taimi a fia fa ngau na fa ola le ai la taimi foi o fa ola tu le ola mai ia e fa pe nana tu rol masini ai ole nganga ole tai o fia vatu ona o nei ia o lo ngafa male o nanga tele ni university o tau fa so masini nei mole tausanga mai fa ia onga ai nei vai nga o lo fa pena na uti pe fa so male tau fa ia to le o nanga ni ele ko masini male tausanga mai ngai fa ia ia tausanga mai se project yang fa ile ma ko fa ko se ngai okay e mari rie o lo tau mo fa ila ma fa ina ia va tu se so swani ia ule lava me fa nga lo sa lo le fa fonga ma fa pulenga ia tau ma fai lava o me wa mo nei tai tau fa so au tali foi nei ni so so ni ka meli wa o tau foi le si vai ngalo sa unia ia tulang o potua onga ma taimi e mal fa ya onga ia ma ko mai lo le fa ku langal fa ya onga le po fe tonu le vai ngai le potui a fe o potu le ia me fa ngalo ia ma tu fa tu langa ina lo la ia tau la na fa o la ma sinine mo fa ya onga le ai saula le puking foi le ise potu la mona o mia ise me fa pe ai lo ia ia ma ko ka mo eso lo le su e po fe se me e mai fa la le so le mo ia a ve lo le fa ko ise nga foi le mali ele mo wa tu me le sa lo ko ise ka foi le va ya so ia fa pe nana tu ro nga lo fa tino nei o le go process ba fa pe nga ia na o mia va senga le ia go equipment o le process o le fire o nga le e follow through make sure nga communicate mai ta ua ia si le sa on le kor mi e fa fe na so tai mai o le li ma tama tai fa ya o nga nei e fu atu ele mana o nga le o mai ia mana ia tatu me finga luenga lu fa ina mo a fa ia la o mo si fa ya o ele fa mo vo le o lo ta pe na ina ma tu le apie e lisi mai la lo ia tar sanga o mai okay ia ma potua o
o le faia o ngala mo mo lan tar sa o le faia o ngana e fa mo I le me fainga luenga o lo fai ona nga fatia ma va no Okay. ai a fai e tar sanga mai tolu faia o nga tar sanga mai protected us ia no winga lai e fa I'm sorry la le lua mal to ai fa mo tas u se o le vai na a tar sanga mai ia fa tulanga le Okay. a fai lai e o mai fole aso ele ia se tar sanga na ave le o matou fa mo I nai faia o ngala wi to no potua o ngana ye machine ia yo ye le finga no e sia ki ma ia ma fso soani ye nei chewa a wa tele o tatu faia o tele o fa o ngale le protector Okay. e o fa o ngale ia te protector ni ia lo fa mo faia la tum ta o puma faia la tu ta pinanga mo le ia le la wa fsining ye le vai ma e ta ua mo le manino mal fa fonga mai fo ia na ia li ma tama tai faia o ia lo fa pe na ona ta pe na mo va senga fo nei kwata e isi vai nga fo ua mai fa sia ngai fa sia mai fo na ia li ma tama tai faia o mai ua le fa yo na ola o le isi e ia tem fo le tau fa yo fa tasi va senga tin metas fa yo ta le iva ye va senga e fa ye fa nga solo e sia ki protectors ma laptop no winga la lo tuma mo sia ki o le e o lai olfa ai ko fai ku yo kul kasi o le mai le pe ia o le vanga ton wana le tele na mo ia la ngona o fai onga e lo ye si a fai la mai ai o le si potua onga lo mo bal tama yo ia wa e to lo tama ien to fo me fai le ko sia ki ku i okay ia o nei vanga la ia mo le manino e fai onga ia wa fika mo ia I solo wa o le va o le niu le o le falsa mo io I le tatou titua 121 malungo tatou ti block si ia a fai to lo fika me inga lo ngala o falsa mo le ia le o le issue le si masingi I tatou nei vanga ia ina I manino pel fa fonga nei fai onga ele o mangkele o kike e nga se ma ko lango malo sin nga luenga ina I tau no manuia ala le email address po le telefoni e longo mai le go team ia o le tatu telefoni le masani ina wala o maina I ali ma tama tai fa o le lua o ofitu lua o le matou laina po le extension o le tolu I vavat ia wala o mai o le tolu I vavat ia matou talia foi le fa mau lalo le tarsanga le o mai am fa yo fa nga mal tatu multimedia @nus.edu.ps le email lana fa nga mai ia mai el mana o ngai fa ya o ia mo li chai o le ai mas fa ya o ko e fa ki o mai salo mo se fa ki o ma penga o se afa fa ki o ai o li to o le na wa ua ta mo fa le fa nga le ngai fa ma li el mana o I nai me fa nga le nga o mo ia pi fa be na se tali atu le ta ya I le tatu nga le nga fo yo lo tatu va tele I fo I mfina nga lo fa ya o ia ai mana tu o leo tau no mai le malo fa lo ngir tatu por kalame ia nei foi ta ya ia ai tau foi le ta fa fi lo foi inicio le o lo fa nga solo mai ia pi o tatu por kalame me le au fo mo nei o le fionga ia pesta Dr. Desmond o tatu deputy vice chancellor o ia le la so mai ia e se fa fo foi le tunu I ta penanga foi male nga lo ofita nga lo nei tamali ia I tono tatu university ia fa solo mo ye fo tatu o ngale APTC ia fa I wele ICT il nei fo tai au ia ai ole atatu se I sina malo longa pupu ia ona so mai le o lisi malo fa lo ngia mo nei tai au Clean hands save lives. ai etele ul fali loto e te tau lava ona fulma o lima o lo ia I lava se te pua o mo na saunia e a ona mulmulita ia ile fuluina o lima ia faonga lava ni se vaila au fulu lima ina ia mautino lo malu pui pui mai ai nisio sia mai afia ai I se fama Oli tu o le whaonga ina fo i o tatu whale tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatu lima I le taimi e mai ai ona whaonga I ona fuanga. O mea ai matau mawha I a sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia.
ia sa o loto le fale ai mai siama. O no foanga fai tele ma tumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Fa o ngā paipa olo i tutono le tātou loto a. A e a ngā i le pasi, fufulu mua mua o 5. O le pasi, o nino foanga wā piapi e whai ngō fie o na pepesi ai wha mai. E ma whai o na lawe a ina ma wha sauina, pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu ma maa 5. O le aunga lea ma le wha moe moe e au o na wha lau teli. Tātou ngā lulu e wha tasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tino mama, whasau i ngai leona. Ma lo le on sai mai sa mo lungo le tatu por kalame on Maleifua Mai le tai ao pe ona e silsila mai ia leo ma fa tasia tuai ma se tasi fo yo tai yo le university le fionga le ia pe star Dr. Desmond Liheng ia o ia le ia o le sui pulisili ia po le deputy vice chancellor al tatu university o Samoa ia mai ave fo le vano e fa talo fa lo il tatu por kalame ia ona o le atu auto silsila mai se tasi fo tamali ia po tai o tatu university ia le telefone ona nafa ia mai foi ona tiute ia lo foi tau sanga o tau tua o tatu university ia fie fatalo fatu i lo fionga pesta alo so fu mi le so fu manuia fatalo fat fo ile fa sau nga Samoa il nei taiao ia alo le so fu manuia lange ma kai ua taunu mai nei tai tatu por kalame mai ni vai nga cha ua lava e fia manino vol fa fonga si tatu tunu ai fa pito isa fa mtalanga nei tai ona o lo faiva mal tiu te lo tau ave nei o vai nga tonu o onga ia po le fa peltania ia o le vai nga le academic ia le la fia i mal vai nga le ka research ia po vai nga sa ilinga e mai ia so fina ngalo fa mo le lo fionga i le supulsili ile vai nga tonu ale le cha uo nei vai nga lo fa tino pel tatu university in tau sanga i tele ma si o man di tau sanga o sa ili ilinga le university ja fa ftai mole fa fsili lo fionga mul pola ja mole silfia el tatu wotunu ja o sa ili ilinga al tatu university o le ta uo nei sa ili ilinga fa tino e fiso soani ile anga i lumo tatu pol kalame awai tofu lava le mata upu ia ma la tu pol kalame fa le onga peitai o pepa ia o tausanga tolu po pepa ia maulunga mana ombia ia i la tu fo o lo fa peona o tauina le tatu university ia maua i lātou ia to mai maanga waa i le whaatinoina o sa i li linga.
Ua whaongaina le upu sa ililinga ina ia wha ese mai tu ai ngā suesuenga e whaatino le ofisa o leo pe o le mafuanga le e lilifa le whaongaina o le upu sa ililinga i tonu o onga. Ina ia manino ma malamalama i le aunga tonu ma le vaenga le taumwhai e whaatino o le tele au sa ililinga e whaatino o le Tatu University e a fua mai se whaafita uli ia po ni fasili fo i ua whaapea o na taumwhai le ali i po le tamaitai e whaial sa ililinga. Ina ia fia maua i ni tali ia po se whaafita uli fo i fia sa ili se fofo o ile a fua mai le amatanga o le taumwhainga e tusi le pepa fo ile e sa ile se leni ina ia whaatupeina ia sa ililinga nei. Ia ole aunga ma le whaamoe mai le aile a le universite i lana uwhainga alwenga. E meisia i lātou o loa o ina mata upu. Ina ia mawhai ona le ngata whaatino o sa ililinga. Ai ia wha lawi loa ia i unga o sa ililinga nei. Ina ia mawhai ona lolomi i tusi ia ua o journals ia tunu i whafo. Wa pe o awala ia mawhai ana wha lawi loa i unga nei o sa ililinga o lo whaatino. Mos whaataita inga. E ele sa ililinga sa whapeo na whaatino nisi fo i o whaia o le Tatu University i mo meo elemeni o lo whapeo na maua i tonu o vai eli ma vaipuna i tonu o nisi o fio anga o le Tatu o tunu. Ia mai le nasa ililinga sa whapea o na mauai e tele na maua siama pe o i teimi o tāwhenga ia po teimi fo ilea o le tau e tātou o le vaitau o le wet season po le vaitau su tele timunga. Ia o teimi la munga la ia o tau le mauai siama nei so o le alae o ngata siama me foi o lau o lewa no sila fia e nisi o le tunu. Pita iane e ilsa ilinga o le sa mauai mo elemeni ia pe o le led. Ia o le led pe o no sila fia. E mafua ai le poisoning foi le o le tino. Ia. E ei level se le talawhea ngai mo le whangatau mafo le tunu. Ia o le me foi nai tā ua le whaima mata i tū. Ia le elemeni sono o vaipuna. Ia whapea foi ia vai eli tono nisi o fioanga. Pei o se whaita ingal na o to inga sa ililinga e sa whaatino fo i nisi o le tātou matātale whaasa e nisi. O nisi o sa ililinga ia e mwhai fo in whapea o le tātou laumua le o mata uputau Samoa. Le masani o na o i tua whaia lātou survey po o sa ilinga tō whaa. Ia e sa ile whina ngalo le atunu. E nisi o lātou mata upu. Ia o sa ililinga. E ese a mata upu. Ma ese ia le whaatinonga o lātou sa ililinga. A le aunga lava ina ia sa ili tali o fasili. O lo whapea o na mana na au ina ia tali. Ma wha malamalama atili ai. Masalo o le situ langata ua so se universite ai i tono so se atunu. O le silatou me leo lo tau sinio iai o le ngate whaatupula ia le iloa ma le tomai ma o atu a lo tau mwhaifo i e whau ia mo me o poto fou po o iloa fou e maua mai i lea taimi ma lea taimi o lo whapea na anga i luma le soifuanga e ma ese foi tali e maua mai le vaitau ma le vaitau e alai i metotia o lo whaonga mo sa i le linga. So e le whaupunga le whaperutania o le co-creation of knowledge o le sini tāua le iso se university. Ia le alai e lima taita ina ia le whaatinonga o sa i le linga al Tatu University. Ina ele ngata e tali fasili o ngonga ma tau mwhai e sa ili fofo o so se whaafitau. Ai o le tau mwhai fo ilea
e au mai unga o nā sa ililinga. Ina ia lima taita ina ia o onga o lo whapea o na ma update ia o onga alo ma whanau o lo whapea o na auto wa amuli papai ngala. Ia awa ia o onga mo whailunga. Ia o se tali atu leili nei te. O le tawhitai te lea i lau whionga pesta. O le tā ua ia ma le maua lungo nei suenga o lo whaatino, nei sa ililinga o lo whaatino i le university. Masalo e tō tele nisi, e tō tele atanga te le tono le li o lea, o le au sa ili. Ai, a whaita te anga i mai le tōru tausanga le na isa ngoma moai, o tangata o il tōru tausanga, e masalo a tau tōru tausanga i so i loa o tangata leo, ave o la tō whailonga i lungo le degree, ia maleanga i atu i lunga. O tangata tonu ia o le fito tonu suenga i sa ili linga ni, mo kangaka hui e kakau, oi komu kangaka, o kangaka ngi e kaunga o, ia po so o sesi a le university. Ja, aftai mo fa city. Ole masalo e tolu manga ole tali le fisili le awai ole me momua o faiaonga ia se fa mama matu e luai tu ainga au fainga luenga i tonu o tatu university. Ole au fainga luenga le ta ole au fainga luenga lango po au fainga luenga le fa koni karatina. Ia male au fainga luenga o lo fa koni karatina. O le whainga luenga la le wha kon karate, o lo iei whaiaonga, mai la tau e leo ni whaiaonga. Le whapita o ngā whasi whamatalanga i whaiaonga, ua pi o whaiaonga le a whailo la tau appraisal fo i le wha tausanga, po o le tau mwhai e wā ili, le wha tinonga o ngā luenga i le sfulua masina le otua nai. E whaonga elo i ngā sa ililinga i le au whainga onga. Ia, a tilo fo i lai whaia onga, e fitu le lei stepu po le whaavase nganga o whaia onga le iei. E amata mai lalo le grade 4 o i la tau ia whaia onga amata. E le inia la tau whailunga, pila o i la tau whaitaita inga la e technicians o le Faculty of Science, o na i tamaitia o le tau sanga tolu, e le i mai a la tau whailunga. Ale ua matanga whawhainga luenga i whsosoani i le tāpenanga for your labs, ma experiments mo le Faculty of Science. O le grade 3, ia o whaiaonga ia o le whaia la tau tikeri. O le grade 2, o i la tau lea ua mai a la tau postgraduate diploma, po la tau masters. Ale ua amata ona whaia la tau sa ililinga. O le grade 3 foi, e le mana o mia le whaatinonga o ni ala tu sa ililinga. Na o le whaatinonga o le ao awina o mata upu. O le grade 2 anga ilunga i le professor. So grade 2, o le grade 1, o le senior lecturer, o le associate professor. Ia ma le professor. O i la tu umala ia a mata ma le grade 2. E mo o mia le whaatinonga o sa ililinga. E mawhai na whaawau le kon karate, mo le si tolu tausanga. Ia ma whapea o na mawhai o na whaatino mo me fui le o sitanga o tutongi po internal promotions. E wha mole lau whiong pesta, whaftai o leo manino lea wala. E whawhel tangata fui le lea o fia le grade 2, ma le grade 1, ia ma le senior lecturer, ia whapea fui ma le hanga ia tulunga i professors. E whawhilka ka voile le whaia o ngā lau, mga o ngai e whaisanga ia sa ili linga, ia po se tamitia o ngā voile leo leo i tutono o tausanga whaiu i o na whailonga. E ma whai o nga waa il vanga leo le whai o ni sa ili linga. Ia. E ma whai o le o i lātou ia tausanga mulimuli po le tausanga tolu o lo o whaatino a lātou whailonga lea mua po le bachelor's degree. Ia. O lo ia ile nau ta inga i tausanga mulimuli. Ia whapea o nā o tauina ma maua la to mai manga wha alwhatinonga o sosto inga sa ililinga. E mai sa i tutono o la tau areas ia e specialize pe major ai o le vaenga la lea. E mwhaina whaatino ni a la tau sa ililinga. Ai au fo ina whailo o lo ia ile committee al tatu university. E tau o le University Research and Ethics Committee. O le committee le mwhaina na iloina ia tusi talu sanga po proposals. Ma mwhaina la tau avatua le whaatanganga e whaatino ai ia sa ililinga po le ethics clearance,
ia mawhai fo na whaamatu atu se leni pe amo o mia. Mo le whaatinonga o sa ililinga taitasi. E anga waa e whaia onga, e anga waa e fo i lātou o lo o ina il tātou university. Ai mo i lātou la o lo o tutono por kalame o tikari. Ia e mo o mia se supervisor. E tauna taito o lua mai lātou le tusinga ia mal whaatinonga fo o sa ililinga. Ina ia whaawhaingo fia le toi li poti mai tutono le komiti. Ia walfa o ngā ina tau o se leni o lo whapeo na whamatu inatu mo le whamoe o sa ililinga nei. Ia, o lewa a toi whaafonga mai foi sia vala i le whaafonga mai foi ia a o ma whaasoat foi ma le fionga le suipu le sili. O le foi la ia isi vanga tāua mo le manino le whaafonga le tunu o le whaatupe ina a pesta o whea tonu ai mo ia se leni nei e wai le kaungofi e le foi sa ililinga whaifua tāua nei nei se leni e whai ana e sau no e whaapula po o whea tonu lea ngai mai nei se leni fisosoani mo sa ililinga le Tātou University. Ia, o le taimi nei, e ele paketi le Tātou University, e tu ese e whaanganga mo le whaatupeina o tātou sa ililinga. O le tausanga whaaltupel nei e se laua wheta lale o tu ese mo le whaatupeina o nei sa ililinga. I lalo le komitil nei o le UREC. O le whaamoemoel nei ai a palai mai le whaia o ngā mo se leni. O le fua maualunga e mawhaina na au i ei le whaatupeina o so se sa ililinga na o le sifuru afe mawhaina whaamatu uatu. Mo i lātou ia taitua tasi. Ai ei ala nau ta inga a whai o se sa ililinga a se vaenga e ei whaia o ngā sinia mani whaia o ngā o lo whapeo na tau amata. Whataitai le whainga o sa ililinga. O na mwhailea o nau o atu ia le tālusanga i luas fuluafe. Pei o le whaatinonga le sa iei i whatia ua sola. Ena ia tau mwhai e wha mausali le ngā lue whaatasio o i lātou fo i ua loa malava le tomai i le whaatinonga o sa ililinga. Ia ma nai whaia o ngā whatu atau amata. Pe o le si vaenga tupe o lea e maua mai e se leni le university i le whaatinonga o sa ililinga. O sa ililinga ia o lo whaatupe e matanga luenga po o whaalaputonga i whafo atu o le Tātou University. O lea sa tau ofo i nisi o whaia o ngā le Tātou University. Ia ma o lo manino lava le whaata o tonga o tātou aiainga le Tātou University i le whaasoa ina o tupe o le amaua mai i nā foi sa ililinga o lo whaapena whaatupe mai whafo atu o le Tātou University. Ai pei o nisi nei o vaenga tupe o vaenga tupe ma le paketi aia le Tātou University le maua mai le malo i tausanga whaaltupe. Ia whaapea fo i ma o lo e polo keti e whaatupe mai tātou pā anga māsani mai whafo. Ia pe a whai e lātou te talia, ia tusitausanga fo i wa tu sao ia i le Tātou University, ia mo sa lātou fisoasoani. Ia, iai le langona. O nā o tari fo le fisili wai ngā vuko fisili mai sa mua po fen se leni e, o lewa iai nyai se leni e wha ngā solo ai sa ili linga ne le university. Ia ale alavu il komiti whaapitoa leo fo ia i le paketi whaapitoa pion sau noa le whionga pesta. Le tā ua nei vaenga ia. Ia o lo maua nei fisosoani. Ia e whaatino ai sa ili linga ia lai nei se leni. Ia ua umanta pena i le university. O lisi vaenga tā ua e fia fisingi ia i lau whionga pesta. O le vaenga lea o le whaamanu ia ina. Po ai tonu o le a whaamanu ia ina i nei sa ili linga taitasi. O lo whaatino pe le university. Ia, whaaftai mo le whaafisili mo le pola. O le sile vaenga tāua o le whaatino o le tātou komiti lea. E ai le i whaamatu uatu se leni e te tau o na e iei mo sini e te tau o na ausia pe tau mawhai le o lo tusia le tusitalusanga.
ina ia fea ilana tustal sanga mal whaatinonga o langa sa ili linga. Moni la. O al temi nei, o lea ili mataita ina sa ili linga al tātou sekta, o le tātou taftolu fo i o aonga. I lalo o le olo i eile ta iala mo le whaatinonga o sa ili linga le education sector. O le temi nei, olo i ei fo i le tātou research plan, ia po se fuafuanga i tūlanga tau sa ili linga al tātou universite, olo ua uma o na whaata oto. Ma olo o iai ia vaenga ese o e whapea o na avi ele whaamua mua o sa ili linga. Tusala a whai e a whea i se sa ili linga po se tusitausanga le o mai mo se sa ili linga. Ia nisi o vaenga nei tāua o lo avi ele whaamua mua al tātou universite. Whaingo fo i leo na talia el tātou komiti ma whaamatu o atu i se eleni. Awai o le me tāua a whai e a whea e se sa ili linga vaenga nei. Ua ma whai fo i le universite o na tali atu i e fo i mapaanga e mai se fo i tātou malo. A mea o le whaamalia ina vaenga ese nei o lo avi ili whaamua al tātou universite. O le situlanga tāua. O i lātou fo ia o lo whaatino ina ia sa ili linga. E tāua ia le whaalauloa ina o whaai unga o sa ili linga. Ina ia mawhai o na mawai whaamanuianga ia pei o le sitanga o tutongi po o internal promotions. Ia whapeo na wha tu mawina ile, ma wha awa wina i kon karate mo le isi tolu tausanga. Awa e eita pulaa ia e whata oto. I le au whainga o sa ili linga, ma pepa wha lau i loa o wha i unga o nā sa ili linga. E ao o na whaatino e le whaia o ngai tonu o le tolu tausanga o lan kon karate. Pe o le tūlanga tāua lea mo i lātou o lo whaamanuia ina i whai unga o nei sa ili linga. Ia, malengang whaama. Ma, nei a telefoi si vaenga lea ua ta ua il forasanga le fionga pesta. E maua whaamanuianga. E whaamanuia ina le whaia onga po le tangata sa ili ili. Inai whaamanuianga ia o le si iti o le tutongi. Ia o le maua fo le si iti o le tūlanga i le ngā luenga. Ia ona o le tele o sa ili linga o le ae whianga i aima maua mai ni whai unga le lei. Ai, o tātau nuu mai le whai unga o le tawhatanoanga i lau whionga le suputisili. I le vaenga lea. Aua po le ale kele o ngei suesuenga. Ai whisili lava ia si o tātou tunu fol tātou o whea lea nga ima teu i ai nei whai unga o nei suesuenga. Ia, awa o lava lau whionga lo i le vaenga tonu ia le aketenu. Salo a whisili o ngei. Ia lo e si le whia o lea awa o i fo ingi so wha ngau di kako. Ai pe o le whisili na le nei tai au e mei so fina ngano wha mole mole lau. Ia, pe o na atangia ile i la whaamtalanga i teimi ua whanu, whatia ua sola. O nisi o nei whai unga o sa ili linga. O le tele o whai unga nei o sa ili linga o lo whapea o na teu ina i tonu o le tātou whaltusi. O nisi o lo whapea o na whaamauina i o ile ofisa lea o lo o iai le tātou komiti lea mo sa ili linga al tātou universite. Ia ai o nisi o lo whapea o na teu le whaiaonga, ma whaonga le whaiaonga. E whapea o na lauliliu waia na courses, ia po o readings fo i o tonu o lātou mata au pupo o pepa o lo whapea o nā o ina mai lea tausanga i lea tausanga. Pe o se talivawe atu lea i whafsili. Ia, sa mo o lea ua whai ufo il nei vaenga le tai au le whatalinoanga ma le fionga il pulisili ala a watu ia lewa no mulmuli pe ise si vaenga i te fia sau no iai. Ia, ma foi sau fautuanga wale whaafonga mai ali mata mai ta iau. Ia, misi foi lau whai ngā ruanga i nei tai au. Ia, whaftai mun pola mole. Nei tai au matungo fie, whaftai mole ava no whaau ua mawhai e na o mai fo i le tātou pol kalame. Ia, whaasua atu i le mai mo whaafunga mai fo i le tātou tunu. Ia, Samoa ia o le tu walalo a masani i alo ma whanau o loo whapea o na autowaa mai le papa i ngala nei ina ia whao ngā tatau a wanoa o a wanoa e le au maua o matauina fo e le pūlenga ia o lo iai fo inisi sa
whaamanueina i skolsipi i le semesa mua ua tuanai. Ia sa matauina le whaatalale ma le li whao ngā tatau a wanoa. O le ala ua lusi e skolsipi anisi o tamaiti. Ia mwhapeo na tu ina atu i o lo whapeo na mo o mia. O le tangi ale pūmate ia tautua nā e le whanau, whao ngā tatau a wanoa e le au maua. O le sifoi mea ia o matauina foi le toa tele o nisi o alom whanau. O lo whapeo na momoli nā atu ma abatu li poti i lo ofisa ia e whaatau le tangofia o le awa malosi i taimi o onga. Ia salo le o iloa mai le toa tele o mātua. Ia ai o se tasine o whawhitau li o lo tamu whailawa e ngangau le taimi nei. O le tele o taimi o lo talo atu e a whio mai ia mātua. Ia mātou te whailoai ina ia soa laupule ia nofo malama foi ia mionga o lo whapeo na whaatino e alo ma whanau o lo o autova mai. Ia ua le ngata i le tau mawhaia nei whaia o ngai whaatino la tau mata whaio i masani o le o atu o alo ma whanau. Ia le foi o lo o tu ia i mātou iaso uma po vai aso taitasia i whawhitau li lewa lea. Ia o le tātou ngā luenga whai whaatasi. Ia ai pe o le toi whaamanatu atu lea ina ia tātou ngā lue whaatasi. Ia awalea whawhitau li o lo whapeo na matauina le nei waitau. Ia ai o le whaamatalanga lea ai alofangia lea tua lau whaasausonga Samoa. Ia manuia ma au pia Samoa. Soifua ma manuia. Moli le ngā whawhitaitele i le fionga i le supulisili, le fionga i a pesta, Dr. Desmond Lee Hang i le neitai au, ia malona fina ngalo leo fola, ia wala u whaafonga tāpua i Samoa, ia o la mātou tatalo manuia, ia le tele fo i o whaio whita o lo tautua, ia walta i ta ina o tātou universite, mai se alvaenga fo i o ia o aonga, mwhai aonga, ia mawaenga umolo o lalo i lau ta inga. Ia o a foi vol nei aso ia tatu talo pe foi le tua ina ia fa pe o tasi foi lo malosi le ata mai ia mo si foi o le on sa i wa ke le foi sa o ila u fionga ke le foi ngai ke se so le fa o tu fa ye se fa yunga ia le mo le on sa i foi fa pal pal o ai fa ka ke foi o ko ia lo fa ngau so ia o le talo na tatu por kala me la u fionga pesta ia Samoa o na wa mai al fa tanoanga ma na ua maua le mai lau whaafonga malama le atunu ai le langona. Toi mau fo sisi awangoa o le suipulisili. E toi avatu fo sisi langona i le ati na ino o tātou universite e ala lava i nisa i li linga. Wa le tau tele yo iai. E ma na ia pēr le talatala o le finangalo le fionga pesta. E na ia manino mai le tā ua fo nei au nanga. Ia, ma se tasi fo i neo tamali i tele lon sao fo i fisa i li linga. Ia, manisi fo o vaenga. Ya le tu mati e fo ila universite tal jono fa sa usang ni tayao a wa tia lu mau o lo mo le sia va no fa fonga mai ai se tas fo ma lo fa lo ngi o tatu por kalam o stai mila le o toi mauna fi o mai le o sui mamalu male IPTC ya fa tasi man tamai ta yu kan meli o tatu host ya o la fa fonga mai ala tatu se e tu sina malo longa pupu na tatu fa sa longa fa business ya ona so mai le o le si vai. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa, e te tau lava o na fulma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia, e ao na mulmurita i ai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tū o le whaonga ina fo i o tātou whale le tā ua, e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mao tātou lima, i le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai.
pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele ma tumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo fie o na pepesi ai wha mai. E mawhai o na lawe a ina ma whaasauina, pe a whata ua a wala ma whaataita inga. Fufulu ma lima, o le aunga lea ma le wha moe e au o na wha lau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga whitia. Tino mama, whasau I ngai leola. Welcome back to the NUS TV channel morning show. Today and right now we have here with us our team from the Australia Pacific Training Coalition, or APTC, and we'd like to introduce our operational manager. Would you like to go ahead and introduce yourself? Talofa lava. My name is Patricia Palamopulenga. I'm the operations manager for the APTC Samoa campus. So can you give us the background for APTC? APTC is the Australian flagship technical vocational education training investment in the Pacific region. We are a centre of training and excellence and collaboration that has trained over 17,000 Pacific Island women and men to gain Australian qualifications since 2007. We are a TV training provider here in Samoa that has provided high quality technical and vocational training to over 1,900 Samoan nationals. We work collaboratively with Pacific Island governments, local training institutes,
and also employers to help build more skilled, inclusive and productive workforce for the region. Okay. So we have an NUS and APTC partnership. Can you share with us the details? Sure. APTC has worked collaboratively with NUS to provide better employment outcomes for our graduates and shared resources for teaching and program delivery. Some work done together has included the joint development of the plumbing apprenticeship program. The project was particularly proud of. It entailed a joint approach between NUS and APTC in approaching industry, but also to gauge the gaps and demands in the plumbing sector. It was supported by the Ministry of Commerce, Labour and Industry and Labour to creating quality training program benchmarked to Australian standards. Okay. Can you share with us a few of the offered programs at APTC? So for here in Samoa, we offer the Certificate 3 in Community Service, also Certificate 3 in Plumbing, along with the Certificate 3 in Fabrication, but also Certificate 3 in Hospitality and Cookery. But we have a plethora of programs across the Pacific region. Okay. So how can our students apply? What is the process to follow, and who do they contact for assistance in their application? You can apply online. So if you have access to the internet, you can apply via our website, or you can come and see us here at the office, here on campus. Okay. So our APTC website is www.aptc.edu.au, and also you can call in on their telephone number 26844. Is there any requirements that they need to prepare to complete their application? Yes, for all of our programs, applicants are required to have at least 12 months or more experience in the field that they're applying for. Just to provide supporting documents such as your ID, either birth certificate or passport, but also a work reference, and that's the important supporting document is to show that you have that experience in the field that you're applying for. So APTC is located here at the NUS de Papaingangala campus at Tomatangi or Vaivase. Can you tell us your opening hours? We're open from 8 to 5, Monday to Friday. Monday to Friday. And also, do you have any important notices that you have for your students for this week? No important notices for this week. But yes, all students are well informed for what's coming in the future. So do you have any events that are occurring this week with APTC? No, it's just on every Thursday afternoon, our student welfare officer hosts sports activities for our students. So we do encourage study hard, work hard, but we also add in a flair of having fun as well. Oh, okay. Is the NUS students allowed to participate in your Thursday sports day? I think it's something that we, under our partnership, that we are looking into, definitely to have a joint sports day or something with our students and staff. Oh, okay. So also on our program, if you have any special greetings that you would like to send out to our viewers or any birthdays for your staff, please feel free to when you come onto our channel again for our next segment. So please, for our APT staff, please do know you are welcome for any of your notices to join our morning show team. Thank you. But we'd like to say thank you very much, Trish. But if you have anything else to say for students or staff before we close? No, I'd like to thank you for the opportunity to be here today, and look forward to many more. Okay. Well, there you have it from our operational manager for APTC. You can visit our website, www.aptc.edu.au, or give us a phone call on 26844. But please don't leave. We'll be going on to a very short commercial break.
before we bring in our APTC team from plumbing. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa, e te tau lava o na fuluma o lima. O lo iai lava se te pua uma o na saunia, e ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua, e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mao tatou lima, i le taimi e mai a ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whata ua a wala ma whaataita inga. Fufulu ma lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Ina mama, pasau i ngai leula. Talofa, and welcome back on our next segment with our APTC team. We would like to introduce the hospitality trainer for APTC, Ms. Mora Satoa. Good morning, Ms. Mora. How are you this morning? Good morning. I'm good, thank you. Can you please share with us what you do for APTC? I am the trainer for Certificate 3 in Hospitality, APTC. I've been working with them since 2013. I've been a student of APTC in 2012. Okay. Yeah. Can you tell us about the offered hospitality courses in APTC? For the course that we have at the moment, it is mainly focused on food and beverages services. The course is made up of some of the units which include hygiene services, prepare and serve cocktails and coffee, business technology and process financial transaction. The practical component of the course requires the student to carry out work placement within the industry, like restaurants, hotels, resorts, and cafes. So the course runs for 22 weeks, and including a mid-semester 1 week break. Students are required to be on campus a maximum of five days a week. Okay. When is the normal intake for the hospitality courses? The normal intake is about 2 semesters per year. So the first intake is Jan and the second intake is July. Okay. So any highlights for our hospitality courses for 2021? There are highlights for 2021. APTC working together with NUS and Samoan Business Hub
delivering short courses training on food and beverage. Okay. And we have delivered courses across Upolu and Sava'i, with a total number of participants about 105 food and beverage and 98 for housekeeping. Okay. So is also does the hospitality also look after that new cafe being opened down at your office? Absolutely. Hospitality is, that's a new activity for the course. So we are actually running our coffee station throughout I think it's going to open up next month for students, practical, and so as to cater for our side from down there. Okay. No, I've driven past APT once in a while, and I always see that you have a coffee, what you call it, board posted next to APTC. I have yet to come and try it, but open next week or next month? I think next 2 weeks, after next 2 weeks. Oh, okay. Yeah, so do come and have a try. Okay. APTC, their hospitality team will be opening up a cafe or coffee station soon, so please don't miss out, or also check up on our website or Facebook pages for more information. Do you have any final words for our hospitality students or our potential students? I do encourage anyone that would like to take up a course. APTC and NUS does have few courses and delivery available. We are more than happy to assist you any way possible. Okay. We just received a question regarding your coffee station. Do you have any specific cost and what kind of coffee you will be? Is it for free, or you're selling it as well as part of the service? Thank you very much. We are selling it so the student can have a practice also with handling money. So it's mainly 1 tala, 2 tala. This is all from the espresso machine, so cappuccino, latte, and a variety of other coffee. Oh, okay. Very nice. Well, to our NUS staff, students, and all our viewers, please take note. And also, please come on down to our APTC coffee station once it's open. Please show us your support, and also do let us know of any feedback just to help our hospitality team. But thank you again, Ms. Morasatoa, for your time. But yes, please stay in tune for our next upcoming segment for our APTC team on plumbing.
Fatalo Fatu and welcome back to the NUS TV channel morning show. Here with us today from our APTC plumbing team, La Fionga Yatuila Epasusi, Wamai Oe Lausung. Ya, Fafilo Yatuila Fionga ile Fonga Pokalami, Fafilo Yatufo ile Maleifua Fonga le Tatu Tunu ya. Moni la vale ni tayo le Fonga le ngale le tu. Okay. Yeah, to atule avanoa ben fai ona Maleifua Mai I tulanga tau plumbing I le offering mai APTC. Ya, faftai la mo le vanoa. Aile I polo se famtalanga ile au ngole famboimoi. Ya ya peo na motu pau sile fia la fo iso fata wa. Ya fia la fa la wiloa tu ya o tuila epa isa ya solusi. Olo ufainga luana ile APTC ile vaenga le plumbing. Ya o se faianga lango po le vocational training assistants. Ya ua savali nei male lua tau sanga talu na o fainga luana tonu le APTC. Whakataila wa mole whafsili. O le matatale nei o le palama po le tuspastolu po wala wiloa I le certificate 3 I le plumbing I le PTC. O se awanoa le leile o le ua mawhai o na tapena ina ile aonga matata se Australia. Ia e ofo ina tua ile awanoa mo ila ato umala walo ia ile to mai tau palama. Ina ia whapena o na sumai ma talamai au. Ia e whaalawi loa atili le malama ma le to mai fo I o lato ia le ngata ile o le hanga wa aiso senga luenga lama tau palama. Ia le ngata ile suawai, tau mafa, o le suawai la fwai, matulanga umala vai la lo le matata tau palama. Ia le ala ua ofo ina tua I le APTC po le a onga matata SS Australia. Ia le awanoa mo ila ato wolo ua ia ile to mai. Ia su mai matala mai au ia toi whaalau tele fo ia lai ia o onga ua tapena ina ile onga matata SS Australia. Okay. O ia requirements o le li'i po se tamaita I mna o ia e mawhai ona ulufale mai tonu le porkalame. Mo silafia o awanoa le nei ua ofo ina tu le matata SS Australia. O awanoa tutusa I tangata uma ia mai se le tupawa li'i matamaitai. Ele ai fo I se tūlanga e whaatapulaa le matua o le soifua. O le si tu e mana o mia e tau ona a toa le tau sanga o le tō mai ma silafia. O le whaataita inga e tau ona e whainga luenga e tōno sfulua ma sina inga luenga tau palama. I ona mwhaila ona mawole manoa e te anga wa ai e te au tau ina e tōno le a onga mtata SS le APTC. O le ala le taimi ulufale mai ia tamaitia o ngai le porkalame. E mwhai ona ulufale mai semester 2 pe ngale semester 1. O le taimile nei mo silafia fo'i o le porkalame ai le PTC ono masina. Ono masina o le kuata mua e mai ai Januari a Iuni. Ia o le kuata lua e mai ai Ulai ia te sema. Ia o le taimile nei e le whapea o whaatapula avele o lo whanga solo lava porkalame I le kuata mua ma le kuata lua. Ia taluai ona o afianga o le whama I le sa le olo o afia taimile nei. O le whato ato e amatali ai le semester lua le vaenga le palama ma wana o tamaiti sa moa lava o le ua o tawina I taimile nei. Okay. So the duration o le porkalame le plumbing e 1 year and is it full time be mawhai foi ona part time? O le taimile nei na o le full time course e tutusa uma lava le umi o porkalame o lo o whatautai tono o le APTC e ono masina. Lua kuata I le tausanga. Okay. Okay. O alangi highlights mai le tatou plumbing team le APTC? O le taimile nei ua te le porkalame o whapena o na ngā lulu e wawaalua ma le vaenga le tatou plumbing le APTC. O le si vaenga tā ua ia o le ua maea o na whaataunu ina le porkalame le sa whaipaanga I le APTC. Ma le vaenga le University o Samoa. E ala le toi tu whaatasi o le porkalame fau mo le vaenga wha-apprentice. Ia ma le ana ua mai atu langa lea. O le si vaenga tā ua la bolo o mātou ngā lulu e taimile nei. O le mātou whainga paanga lea ma le vaenga fau I leo waituma oti. Po le Independence Water Scheme. O le ofo ina atu lea le APTC.
ia o nga pupu mo le whaalau tele ina o le tō mai ma le loa fo i o ila tō o lo o ngawha ma le whaatino ina o ngā luenga tau sua vai tua ina o ma whioanga. O silfia fo i o whioanga ia e le o i lalo le pokalame ale malo o lo o whaangai o ia la vai la tō ia o la tō sua vai tau mawha. O le ala o ia i le whainga paanga lea le whalaputonga vai tuma oti po o le AWSA ia ma le vaenga fo ia le PTC ia mātou te ofo ina tuai ia o ngā po ia mo ila hatou o le ala sa amatali le aso le nei le si vaenga lona whao o onga ma o ia o onga e tolu vai aso lua vai aso e tono potua o ma le vai aso lo mātou te anga ia i tua e asia fo ia o la tonu uma whioa. Okay. Just have a question. So we have a program in the NUS, or the Samoa Certificate 2 in plumbing. Can our students use that qualification in Sakwai Kongle Certificate 3? Certificate 3. In plumbing for APTC. Ole e pe ole fufuina la vol pokalame le APTC le plumbing e pe patino la mo ila to ole to tono le industry e ma fai ona to e fo i mai to tono le APTC to e fa la tele le to mai ma le malama pe ona fai lo atu i requirements o le pokalame it's ta ona sfulu ma sina le work experience. Okay. Yeah, so there you have it to all our Samoa Certificate 2 plumbing students. If you'd like to eventually go into Certificate 3 that is offered at IPTC, please make sure to have 1 year or 12 months work experience in order to be eligible for admission. But any final words? Poni fautuanga mo tato whanawa onga? Ia fautaila wala whionga mole. Fausili au tatonu o sa wanoa le leifele nei ma le wanoa tāua. Mo e soma toa wanoa e whaalawi loa toi fo i pokalame whatatia le PTC a mese langa mai ngā tau palama a whaila waolo i aise whanaunau ta inga e sanga whaalawi loa ma sanga whaalulungo pele tō mai ma le malmalama ngā fo i whatinonga ngaluenga e fia lava le APTC le vaenga le plumbing e talia so se tasi pio na whailo atu i awa no tusa tangata umolo matala fo i whaititoa su mai matala mai au tato ngā lulue i a wan whalau tele ino tō mai mal sila fia. Yeah, whaftai lau whionga tuila ipa i Saia Sulusi. He is the APTC PTA trainer for plumbing. So for more information, please make sure to visit our APTC website, www.aptc.edu.au, or give us a call on 26844. Please stay tuned. Our next segment will be with our ICT director, Ms. Sarai Falupolutevita. So stay tuned. O le a o kalangoa I si o kolu e kusa foi man kau whaafoe ngolo maa ua inga. Pe I foi or kau whainga I la fionga I le li pali mia. Kau whainga o le maa lo. Po o le ase tūlanga o le aia ele maa ua inga mo le numanai. Ka lo whae si o kolu. Ia vai o e si aula ua uma kua kumulo ulo whai ake oe. Au ka leo mana mai ake oe po e lo whai ake au. Ai se anio e whina kana. E ala no whai e lea whamtalanga no tawatina e o le taa inga. I lunga ngei mea la ua kako kua. Ia. Po le ala so manatu I le taa inga po whea a whai ia I le ngai munga la. Io e wa wono anga la ua ai fo ia ma umanga e amuwhi. Whai ngai mea kua te pe mama uma. Ai le whawhanga no mawhana. Ai mai se o tātou tua a. Ia wani ngai fwoi wai kemi wa whai ilangi so I fuanga. Angai o kako kua a. Ia ai mai se ia.
Se sau skama lea. Oi. Io le sau fa pi fa kasil. Ole ala le tonu taua. Ole tonu taua tateo ilo wainga pela ngofo ai ia lo ai. Le ka ke o ia nga o mai lua. O lo wainga ia ma lo wainga ia ma ai nga ka mai. Ola ke ia wa ai nga ka mai ki ole fa kwa ka ngof. Ia pe ama wan ka mai ki. Ama wan ka mai ki en ka ole ai nga ka mai ki ko ka ai nga. Manga ia fo isia fika pe ava pe tau nu le fa mo mo a fa ya nga ngo fa fa pe nge lo ngo wa ai ya le se sa men fa awa kamai o mga ai sa wa ya le ko ke le au bole le fa solo ya wa la fo inga mo le ka ngi o lo me o mala ele está fiel em mim bueno ai pa mal me o manga yo e ma o marca o ai bueno agora co ya ai Milan ne yo le ato está mais especial fa Elia oi vai on fa Elia fa ta aussi mas isso lá faz aí se tu faz a tu se vai songar ya ma Olha, se vai passar um monte de time para transmitir, para você vai passar o bolo ali no terceiro, e a se vai passar o bolo ali, vai dar o salário do fulano, dá o teu bailante, dá o teu atiro, dá o teu sabor, eu acho sabor, e tudo, tá? Aí eu dá o teu lançar o smoothie, se vai para o local, aí vai lá, ia faatalo fatu le nei vaega o le afiafi o le nei taeao o le ukaku o le afiafiri i magavaga luega o le taeao i le tatou polokalame lenei o le Maleifua Mai lea ua mafaatasi ai foʻi lenei taeao ma se tasi foʻi o taʻitaʻi o le universite ia i le fioga lea i le director o le ICT ia le suga ia sarai faleupolu te vita o le tele foʻi le tausaga ia o faapena foʻi ona tautua ia vaega o le fio de le ICT ia o le foʻi avea ma taʻitaʻi o le universite ia telefoni on sao tam fai ngol tatu universite ai mai sel por kalame le mudo le la ma tala no to i lau fa fonga sa mo ia on no por kalame le fa nga termine i tatu ia i tatu wa nga ia ai fa kalo foi le fio ngol director malo se fo mo ia o ni ka alo sai fo pola ta man via i lau fa fonga pole au mai moa ia tatu TV NUS TV nei tae ma lunga upenga te whailangi whapenana tu ina tu iaile nei whaatata noanga ma lo soifua. O le siwanga leo ngalo ke kia o le sunga ya sarai o ia leo le director i lalo langa wa ingat kaku TV ngai ia di vanga leo TV ia o lalo fo pule ngal te mai te nei ia po le fionga le director ia ta ua foi o lon foi sao tele tom foi ngol tatu TV ia leo ko sila mai sa mo i hauru ka ko maka ku fa kasi ia mai fa fonga mai por kalame la universite ala matal por kalame ni tae se fisili fa pia e ia il por kalame le mudo ma sa ni fo na tau sanga tatu man na ko tau fa nga mai ai ai nei vai na tau le te mana fa popula fa fonga mai ali ma mai te yao e me se foi dai nga fa yao
Yeah, sau no ia, alright. Yeah, ma lo faftai por man fafsili ia sa le lava o le vai asalo na tolu nei talu ona a matalia semester lo na lua por vanga lo na lua o onga ne tau sanga al fana wa onga o a whaamalasia nei fo i ona whaonga mudo as one of our online platforms i le kiri vaina lea ma whaingainga lea o le onga lunga o penga te whailangi. O le mea tā ua lava, o le vai asalo te nei sa whaape ona whaamutai cost changes. Le te suinga o mata upu al whanau. I o te lo foto te lo whanau, le uta o mai e lo o maua atu le lato mata upu i lunga le lato access le mudo. A whaape a vene awano, a whaape o mai lea so. Pol nei teimi. I lo mawhai lava al whanau ona access i lato koses whaape o ma onga sui. O su mai vaenga ICT na o lato si la fia to tele le office le ICT au ta for le computer lab 2 ia fa pena ona so soani atu ia lo ia lo fenga renga to file lava i taimi lo fai ona tu ina tele so soani ona a fa pek toi mai le si vaenga student and me em fai na mato watu e so soani i lo saule malau invoice le wa ia the cost change le wo man ko fai lo cost change. Ai le mawhaina mato sui atu, a pia whapea nā lau meli mai lava, o lau mata upuri ala o la kurunga o le sa sui le ai, e tauna mai whaamani anga, e whapea nā, ona whaia tatu langa lea, a whapea o nai le i whaia. Te minei tauna e sa whaunga lo wha solo i tau mata upu, o nisi wha o isi mata upu sa whapea nā, ona tiula tau assignment last week, ia o isi leo, te loa definite this week, wa tiu fo inisi assignment, so te tau lava ona e lau access le mudo. Ia pe tu langa le mudo a fa apea la vaini so is fa fitauli. Email mai le help desk at nus.edu.ws. A fa pe follow ia all help desk. So fenga email nus online at nus.edu.ws. Pa pe la va lo e la fa fitauli mudo. O nisi foi vaenga lo mai tau wina le facility langa le ona tata o sam tu ngana ia po o nei fa na fo lo fenga venga. A le to mai fa awa onga. Ia nai si vanga ia a mau nei fa salonga. A is fa fitauli send mai lau invoice pas ma send mai lau ID na fa penga fai lau cost change le se te me te sa wai te suma nei la onga. Fa nga mata tau email a mai lau ID copy lau ID o le copy lau invoice na wa ia mata upu ia wo mana sui. Ma pena ona wa so that you can refresh your Moodle. Le screen lo mudo ona mawhai la ia ona e toi access o kosesi wa lo wa mai ona e suyanga iai pe no nei me lai tina toi fi fa pulatili ona lo wa mata le tatu wa onga nei semester lo na lua aftai tele i le finangalo leua manino i lau whaafonga mai ai mai sei e te oile li mata mai te ia onga le whaapito ia se whaamtalanga mal forsanga le al fionga le director for ICT po le sunga ia sarai i nei vaenga ia awane i misia foi ia o leo sauno manino foi le faatonu o le vaenga nei ia e maua le fesoasoagi e fesoasoagi a oe lua sufai kula ka komudo ai so si kaimi ai ke sau ai lunga le help desk le email nga fesoasoani atu ia o le si vaenga ta ue tau na manino foi le tunu ma le fa sili foi ni tai ama le ngang fa alo sarai fa fianga i kamiki voi ku ele ingi laptop ele ingi im faina so ta i mai ai e ai se le asia wala im faiona mo mai se so ta inga mo ne te okay pa time mo le fa sili ta we tu langa le ona le foi sa ta o le semester mo ona o le tu langa le it was a totally shift from traditional teaching and learning nga ilunga online ia le sa tam fai pe la afa pe le sa laptop alo e se telefoni lo la tala te foi ya oi se to ainga fai on fa nga mai le email pe afa pe se tata e fa pena ona send me la email afa pe le ai lava se sia au wala ke so ta inga i lungo le internet wala au menu mera o office lu al NUS tu mai la sunga i vanga ICT on fa pena le na va se so swan pe fa pe wole isa data le isa internet ke so ta mai ai e pena e fa nga lo le line te vini mai ai on le faile e le telefone tu mai o vanga ICT e va tel so swangi e tu ina so swangi te pe fa fe ona e fa so ta me mata i longa fa nga la mu e pe le tale tu le ia fa tele e ke fi wa ke fe alo fai ma wa oi tamai ti tia nga ale se laptop po si computer fa nga telefone
ai le fu se tita vidi sa o mole numero fa tu so so lo winga la ai fa me ia excuse fo ele le mau wangi so kainga ia ma tu tali atu o laulo o ia la fa fika o ke le fi so kai mai e mo se so so i se vai ngolo ofisini ai a ese ta o le sa no anga sa rai se wala au mai ma fi so tai mai ma tu fa ma ma tu le tamai tai fa tu ma le au fa inga luenga ia le vai nga tonu e te anga ia ina ia a toa ma tau nu ia lau sa ilinga na ia i lungo le kato mudo ma mau au mea onga ma le fisota inga mwhai a onga ia ai leo sa matou mtafa i o i tele tu lou fo le whaafonga le tai o matua i o e kauanga waku oi ki nganga i le fia fisoka i mai ala kauanga fisota i mai oi mau te ilo ai holo i ilo nganga i te fia maua se fisosoani au au mea onga e ile si vai ngata ua sa rai ni tai o ma le whaafonga si o tatu utunu i le vai leo le whaonga ina o emaili ata mai tia onga emaili ya le university em faina fa popula i vai o fa malosia ngi kai okay fa tai pola ia o fa malosia nei te mi fa ngai tatu NUS email the student o lau o le formatal email the student o lau student ID at student.nus.edu.ws a fa pela lo ia so email pelo ma 5 phone access ai fa ngala lau personal email ngai ma sana e fa ngai e te so tai mai ai e lo ma fai ona access lau email o le si vaenga o le to telo tanto o le lunga le Facebook fa nga ma le chat tato Facebook e te chat mai ai o lunga fa tato website lo ia le chat box ngai au tafa think on the right side o le website pe kango e kiliki ngai le chat box ngai e te tau mai e fa mo le na sunga e le o fai ona o access le email ia ona tu atulele tangata Italia tete o luta no la ia ona e wana na va so swani e ta wala ia lo student NUS email ono tu langa nei mo ele ngata le vato e o fasala longa po o faalinga ale a onga mota mai tia onga ai o le tato email fo ile ale fa ngala email le sa mitai lo assignment lunga le mudo ele ma fai ona tule le vaenga le o le si vaenga o tato NUS email fa pena ona ilo ina ma toi fa tawaina o lo subscribe le tato online resources te minei lo e foi digital library masalo sama e foi ona fa ala wilo le tulanga digital library le ma fa ona fa ngala o student email le e te access ai le tele online resources lo available lunga tato repository pole library le online library le fai ona so swani la so swenga ele ngata fai na to tola tato library physical library le to NUS ele library nei o library le School of Medicine o library le Sidal o Oceanside e manga o mia la i medinel NUS o le tulanga ta o le la i medi e lo ai o le kusa yo legitimate po le official le students o le students o le NUS ia atonu stemi o luma e ini se tulanga ya o nga tele ya i le fisosoani le fata wino tusi lo le fata wino ni station in party to a part terminate o tato online resources eta ua lava le ia o lau student email le eta ua le fai o lau student email ia pe o te whapulaina le tulanga le amut pola na o ta otol ni tai au le whaafonga mai au tau ia mata mai tai aonga e whaapito au ngafa ia se whaamtalanga le sunga le director ia po le whaatonu ta uo le sivaenga le emaili ioe o le emaili a le NUS ia e whaatau al tatu university ia le fua manino le forsanga le ni tai au whaafitai tele sa lai a le aisa o emaili a le NUS ele whaia au access il kako mudo pe ingi me ke manga oe ioe i lau mea onga ia o le mudo le la whaonga a anon ngi ai mo il wha ma i le ma afia sa mua e siri le tatou ta pena nei ia whaonga tatou email le university so ta ilunga le mudo ia ngai alwa le fo mai lo fale mai fai mea onga mai lunga alai le leif so ta inga nei le ai se wha le tonu le ni issue sa oe ia i whea ngai mai milka ua ia wau foi le ua mangingo aku il vanga lea ia mai ta ua fo le whaafonga au tau ialom whanau ia o le sili muli nei tai au ia o ia ni fa fitau le fe ngai lunga ma so ta inga nei ia misina ia tatu alum fa nau ia mai sau fau tuang fa mol e se si va mol ti fi sau no e no tu langa lava le email nan tu fa manatu tu lava ma fa tu atu ta tu fa nau o le fa ngai nga fo le NUS student email e fa sa
Whaasa tapu lava, ona e whaongaina, e te subscribe by social media outlets, po social media platform. Ka te tainga a whapeo le te tama whai e whaongalau NUS email subscribe by Facebook, e le whaatangaina. O le tūlanga nei, Facebook is an open access platform, e tele ia I tu ainga whawhita auli tātou tele mai loa lai o mai tonu. Ia whaingofia o nā whaina lau email. When you open up your email, I lunga lau laptop o lunga lau telefoni. A lewa e whaonga inga ia la te subscribe to Facebook. All the news feeds or updates uma. Le la asau lau email. And it will be quickly picked up by spammers. Mai vaenga ia e whaingofia o nā e high risk mo tātou. Ia te lele a fia a lia whaina e lau account. A whaina ai le device le ki whaonga aina. Pio whaituanga nā le watu ai tātou whaina waonga. Ia uso fo mtuanga ni lo toi o mai te a onga e manga o whaonga tātou NUS email. Le whaatanga ina tūlanga lea. Whaonga pelo personal email account is to subscribe by any social media platforms, but not the NUS email. Whaamole, not your student's email. Pio le e tūlanga tā awana e tau ona whaailoa tuatili. I tātou whāna waonga I papena fo usam tuanga ne o toi fo I mai te a onga. O wale sa I linga le o la tau tuspasi mo lunga. Peo toi paulea se vaenga la tau fia a whaamamati. Ia a whaapela vei lava le se si o le tamiti a onga I le o mawhai lava on access. Whaso tai mai mātou. Ia pe sa wan mai fo I le official ICT. Whai ona tu ina tu e le so swani mo le whāna wao. Ia, whaftai kola. Ia. Si vang rai si me kewo ngai fi si vang fi sa mo ia ke longa wa mai sa si vang awe si me fi si mai ia lo wa no help desk sa so time ia o tato Facebook o le tato website o ele chat box ngai fa penantu ina mai fa si ia fa lava aftai ai si ese time ona tala no atu foila io sa rai si time o tato pu kala melu mana ilona pulo io taita io tato TV ia wa o ka kohor ka kokivi o le ali mau tu so tainga po ai so tai mai ai ni fa sala launga ni fa asisilanga ia tongi mai nei tupe ai le ese sto se po kala me fa pitoa ia la fa fonga mai tai mu mana ina ia manino pe la ko kele o ko le ku le fa mai e fiel ka o fa asisilanga e fiel ka o le e se tauna manino langa o le fiong ton wale ia sala o fa ton o tatu TV ia o ia le la ave se fsidi ala ngo umar ke fa kulanga inga ka o ko la ka kivi e ka ko ava kuil fa malo le muro le wa uma fa mamla af kai kere sa lai mo wo sia manoa fa sai mo le ava no le uta u fo il fa fonga si uta tu no ai fo I matua fa nau ia I tulanga o loa o ngai na yo la tu walo ma le fa manino ino va nga yo le muro ia anga lele tu mo lo malos ai nga fo tala vo wa tu no ia e tele fo tau sanga ma ka ko fi lo so fo malo lo inga ia fa kai fo mo le sia tu ngai kai au ia o le tulanga na tatu por kalame le chai au ia lava le tu no mor so I fu manu ia le sungal director tatu ICT a pol fa tonu fo tatu TV ia il nei fo chai au mor por kalame ona ICT na mai sa mo manatu ia mo siska ku filo in kai au ku ka mo tatu por kalame nei o Maleifua Mai ile iva il suta sile aso chai au le ase ngana o sala nei aso la fu fam talanga o pa o vale ia ma tu tonu lava ia fa se ia nu le na so ma tu vai ai ma tu ia te o sa mo ma la fa fonga ia le nei aso ma tu talo manu ia fa so so manu ia faiva ma tu ma na nga lo pu no ile tu nu so se faiva ile anga le o le tua ma tu fa ma vai atu nei tai au il sofa ma lo Yesu so I fu sa mo